Good, hatire doge ni deretia imwe kwa imwe na maoni na ciuria ni citokinyira guko studio Inoro TV kwetokera SMS ito na bane 22488 tuna mheshimiwa Waithaka wa Kireka mubuga wate na wakina Gofu deputy governor wate na county ya Nyandarua na wakigwa ni waki mheshi yes Waithaka na karibu sana tukirega ine no ninge tukurioro niguo ni wega uguo atindika na regi ni gukuhea thimu no getekira guka na babere ndero gugeithie ni riri ni speaker wa county ya Nyandarua mheshimiwa Ndegwa wa Wahome ona ndamweithia muno Wahome murata kwa nake no wakiri niwe twitaga Mairana junior ndo akiri na miaka minini ki wira-ini ucio kungira na ndaka na muone ukengeithia riu ejari urona gugeithia atia utongoria wa kuria Nyandarua kituge tongoria wa Nyandarua tikora kwari horo wagu ati kurathi toru ni hinda inini muno ndocio marathurwo mweri 8 mweri wa 8 na riu no ta mieri 6 uguo ithirite na mena kibindi kia miaka 5 niguo riu no korwo na andu mayukinena hia ndia mekura maheo time nigetha maundu maria meranire ni maundu maigi merire andu amwe tukimenya matingihingia no tukumahe time konekane megwikate uyu kanegende karakara korwo ekutuigua tikora capitalize na kuo tondu gatagati kare una githono kia mwaka wa ngiri na 42 ni maundu maigi muno megukoma hitukite na nigwishana tugata rĩu tweterere niguo thangi muno ewe ungirahira ni ate wekire deputy governor wa Nyandarua wabere deputy governor wa Nyandarua na niguo ndeheragira muno rĩrĩa guokire na andu mari na maundu maigi muno makwera gukia Nyandarua ndageririe kumera wira wa muingi ndurutaga uguo na tukihitania na andu aingi twari na problem na andu aingi ngimera wira wa muingi ndurutagwo na githuri tondu wira wa muingi wikuo muthi na rucio nduriku ndi na experience tondu ndakoretwo ndi muingi-ini kuma mwaka wa 1997 ndi mujumbe kinya mwaka wa 2007 ndi mujumbe na ngicoka ngiuma miaka 5 ngiikaraja riu ni wira wa muingi ni uguthie kauma na ugacoka koguo ni nderahagira gukorwo ati gutire mundu unginyuma na thutha anjerotere na kaundu ka muingi gutire mundu unginyuma ru anjerotere na kwa kurutira muingi wira aria moka kwa kumona mena thina no ni gwakiri na thina muno ndi deputy governor tondu deputy governor ni na ni ndurajwo gwandi gutika kuga ona muthe no guo kuhana deputy governor ni giti kia creatirwo gitekuheo maundu specifically ungiuga wikite riu no ukiugire uria twekire tuli thirikari no ndungiruta wira wita deputy governor tondu na office ya deputy governor ndiri vote ona deputy governor akenda guthie handu etagia tuvia twa guthie kuria arathio ko ni mucamanio kuma vote ya governor no ti vote ya deputy governor no have a vote riu no igua andu ana megwitwo personal assistant na chief officer na ana nera me obishwa governor my command mare to matiga gweka urigire maku urigire goro ugu kugira teke mathina maigi muno ke mathina maigi mundu ni arutunga ni mugikone tire ndaragia hindi ondu ragio tari nyendete inegene no ni mukiugwite ona riu muthi igua maigua Nairobi muthie Murang'a muthie Kiambu muthie kuria kungi kuria na mathina macio ma goro deputy governor hairo iro ndari rutana regi muingi wendaga atia tondu no ikaraganitie naguo no kautongoria no muingi wendaga honesty regi no uthio na ukoime kura no don't take offense on ogimo kwa na muingi tondu no muingi ucio ukoima kwa no ugure coko wekete waguthura hindi ingi muingi wendaga honesty to wane me ukuigata mweri wa mbere mako makirira kaba Waithaka witu yo mweri wa mbere mako makira ke tondu andu macenjagia ndu ndo ndo ngithie ringi andu mathia mundu gathie gwithamba mundu ne kwenda githie gwithamba akamenya tomatonyo turia gucenjia na kambe wigia turia aumana tu mai-ini rota wigia turia tu mai-ini turatu ugucenjia twage riu maundu makire maigana aitha wingire macio ingire mai-ini ihehu kana uthie noi Lemone ngada agishenjia kamya kiri arehuba no to gucenjia no cenjie wihumbe witha wije no gucenjia regada no muingi nduri problem so long as you keep when wa ruta marutira we na honesty ati wathi kindu mange kugorotera ukimatunya
na ndungigwa Nyandarua mundu akijora tirange mutunya ngaya kanyamu ka muingi ngaya indo cia muingi ngaya kutungatira mundu ngioka ngigata mundu from the low to the top I associate na kero wandeja ni comfortable dina thina ona ndari deputy governor ndirathigara ndireba na muthigari ngoya ngari yakwa ngathi gucera ku na makuwa makaihura ngari yakwa kuwa ndoje ruwa nditare deputy governor ndathi ndamakora no security yakwa ndira no gutuka hendo ari deputy governor no wanyarira governor muno no inegana rigi muno wira okare mahi inegana rigi ni kumuhe uhorora wi wama ndoe kihoto kihana rucino ugihe mundu uhoro wama ne kwata wa mucino gutiri undu no mwe therire governor otonekete Nyandarua muririkana thena munene muno twabanirie na governor wale project yale ya mai na kabuni yetagwo amo Israeli na mai macio kwa nemegwikirwo ngimuna matingikirwo tondu document ile asainite dikana tathomete wega na ni ndagithomete wega ndagithomete enda gucorerwo gota master plan na kiria milioni 60 cia gucorerwo gota master plan na gota master plan iyo ndathomete ya coretwo mwaka wa 2000 ni andu metagwo ane kabuni ya Israeli no ya Japan makamashorera makamera urugo mai na mai mothe matishoragwo ma account imwe tondu mai ni kuri nyamu twitaga water tower undu bota gucora mai ma Nyandarua me moiki no kinyo maririte na mana ikuru tondu no ejo nyingire ile twita mai na ikuru imete kundu kuri Nyandarua no kinyo maririte na Laikipia tondu rwero asonyiro rumethanya riu mai macoretwo me mothe ma bururi wathi kuruta ona mai mamwe mokite Nairobi rumete Nyandarua tondu sasi madamu ikireke so you cannot talk about mai Nyandarua at master plan ya mai Nyandarua utekrora county ile tondu mai ni keheo kia Ngai ni tutaga natural resource ya gusagwa andu acio riku wathi mwena wa Nyeri nao maama ciro mathio kinya Mombasa na kuria kungi kuguo ni kio ni ndia munyarira ndia na urunake riu ri waro uhoro wa ukuria uhoro wa development county ya Nyandarua mwesh irafatara ki nigetha kana priority ni ki kwa maoni maku nigetha tugire direct yegi no priority ya Nyandarua ya bere pio ni gwo turatugaga ri ni barabara na ndia ndari mujumbe ndo ni moe nderaga ndo farafara ya ito yari number 1 yari farafara ya yumete javine gabyo nduri ne wetagwo C69 none twaro ile nayo muno kinyona ndo makigwana ndira ria ciugo itari jaga kwithirikari hende yo ria ndawite tone ndakugwite ogwa no ngora gucoka angekorwo ni nyuko raruga kama waka ngethe maituguo no raruga na aruga muthenya wa brenda na kuheirio wa kerida na kuheirio wa gatunda na kuheirio kimega thira atari akuheirio ni ugukua ni ngaraguo na nyuko akirugaga na ndungigo we muhunu to ni nyuko raruga riu ndakerirwo explain uguo ri ikiuga tuguo tondu president ni wanyu na mutirateithika ati ni murateithika na niguo tuonire barabara no etagwo C69 na kangathio no rio kugo mundu akene na muteti hana rege ora kana gekaga kana gatirumaga nyina nyondo ni kumena nyina karumaga nyina nyondo igiaga kuma iria mutumia wiria darumagwo nyondo ni kana kugo rio kugo mundu muteti akenegania thirikari heke ndo thirikari yotareka ate itarakinya kuri we kana kuri andu ake kindu kiraga no tigua ni amenete thirikari no muthi ndunge criticize maundu maria mari kuri thirikari ya Uhuru Muigai wa Kenyatta kuga tutimerete Uhuru Muigai wa Kenyatta heke ndo thirikari yake itarakinya kuona hindi odianegenaga riu kugo priority number 1 ni barabara to muthi twina barabara ithuĩ turiragira barabara yumete na Ivasha, which is a very serious barabara ya bata muno itagwo security road yumete na Ivasha ekagira kundu gwitagwo Koinange egathie Githabai egathie Githioro ekaigira Njabine egatonya mutito goka kumira gatura nigetha yuka yumire handu hetagwo Thika haria Blue Post barabara yo kuma na Ivasha handu hetagwo Mutrain kinya Blue Post ni barabara ita na namba C67 barabara egya ukirora mire itogiye kuga thirikari onde na teithia andu aerio tondu barabara no yuthwo ni andu aitura meri tivale makimare tivale moke matonyere mathie Murang'a na mathie Thika na kuria kungi na andu a Nyandarua kwendi irio ciao kinya Kitui na kuria kungi iyo ni barabara iri ingi ni barabara
yumite handu hetagwo Ndunyu Njeru igathie handu hetagwo Kenya Venue igatonyera mutito ucio kinyangetie tagwo Queen's Gate igathie kumira Nyeri handu hetagwo State House inyitana barabara iyo na wegerami nigetha andu aitu ma connect na andu a Nyeri na andu a Kieni riria Kieni kwina ng'aragu mutokomendagiria irio icio tikuona warwa na thirikari uroga maundu maria andu mareka atya na riu onogeru manyondo kumena maituguo no maitu no wagota barabara cia bata muno no ndu cio ni mwega ni kuhingura county ya Nyandarua uguo Jubilee ngiaga gwika uguo no mwigue muture twina kihoto ya kwenda na tuteithia tuna kihoto ya kwenda kata otora kana kena kihoto ya kurumanyi na nyondo anga akuria wega ruteithia to ni warara akuria wega atumia aria matuciarite to mari aga irio cina hinyari manyitaga bureki tukionga ni undu nituraitwo ni iria to mena iria ri na gutire mundu ungirumunye atiriri murimi wa Nyandarua ni ku urimi thothaite ni thondeke ni ciramateithia thothaiti utwaye kwetwa kuri Vivat of Cooperative Societies yes na ria twale mujumbe mwaka wa 2002 twathurwo jumbe na Nyandarua kina nguvu githura ithaka wa kirekana ni keweri githura muske munya oro karawe githura engineer muri karawe na ndarawe githura mushiri wa kashara nitwashokire twiguo tukimuta idea yaku thondeka kiganda gya kwandi vari irio citu tone tuone waru citu turendia iro igoka Nairobi ona makoro maria cikuthithwo makorero ku nairo tugithondeka kiganda na niguo tuoririe mugunda wari Njabine wahuthagirwo party imwe ni Farmers Training Center FTC ndirona mugunda ucio waona we handu hega muno tuoria mugunda ucio ri mugunda ucio process ya kuria mugunda ucio yari twandikire Director of Land Adjudication and Settlement tumurie kana mugunda ucio no ahote kuhe kambuni iria twenda kuhuthira guthondeka kiganda wa mbere mwecire mugunda uyu wari wa Settlement Fund Trustee wari wa thirikari okay mugunda uria gwathire at independent migunda reo the agurirwo kuri athugu tondu athugu ni magurirwo migunda na makirihwo in the account in London na thirikari igithondeka fund etagwo SFT na makiheo bia ni thirikari ya Ngeretha muthungu gwa ni kwendia mugunda wake ri arihagirwo ruraya through that fund naguo mugunda ukasetwo settlers ru migunda yothe mingi oneo yothe Nyandarua wathi thiki muciothe oro Karau Salient oro Jororoko Salient initially migunda yothe ya register under the Settlement Fund Trustee na gikreatwo an estate manager orio miranaga riu mugunda ucio wa register under SFT kuona mugunda wa thirikari na wale wika 75 na mugunda wothe o register under SFT is capable of being allocated to any landless person apply. So what you do, you apply to the Director of Land Adjudication and the Settlement Officer. Now procedure one anyi tamarwa director atomagira District Land Adjudication and the Settlement Officer. Agotuleria mugoda. Aja aviyarore mugoda ucio apply amuhe ground status. Ground status ne kuga kana wina mundu kana ne no twika allocated. District Land Adjudication and Settlement Officer agathie mugunda ine agacokia ripoti kuri migunda emwe ya heirwo andu mundu athi mugunda kuure ndu matiana bari ya migunda hinde akawa abandon agathia kwa mugunda uyu uri record ino ni wahetwo mundu witagwo Kamau wa Kang'ethe na kuma heo for the last 30 years ndari akinya guku riu uri koguo ni empty riu uri thirikari SFT megwika ni kuri process mundu ucio kuma kuri Kamau Kang'ethe mahe mundu ucio wa apply uyu ndwakiri muhe mundu wari ona retwa ria SFT ndwakiri fairo riu mundu District Land Adjudication and Settlement Officer acokia marwa kwa mugunda uyu uri ni kamirongo mugwanja na ithano na only 20% utumagirwo ni Farmers Training Center 20%. The other portion is for idle. Eturario mugunda wiha wi Njabine town ubutani na Njabine gatagati ka Njũĩ igĩrĩ
Jabina Shania na Jabina River. Mudo shuru ka 70 na mavaga 20% of the land recommend no warokito ando asho mweda kwa divario. Na ke ama tumamaro masho kule director of land adjudication. Director kwa adekile maro mange kule district land surveyor wa Nyandarua. Akimuraga yani mudo sho maita maya. Eka mirongo ere na ithano na eka mirongo etano niguo waga yani ukiheo two portable numbers namba igire register na register mutation iyo agitumira director again director ko yaru those two plots imwe akimya roketera midrad ya 25 acres na regi akimya roketera FTC ya 50 acres na makirobe iria mekuliha nigetha maheo mundu taita yake midrad ya githia kuriha be iria riru I should link here when FTC paid their money and they got their respective titles. Taberuga mera homwesh. Midrad no. Midrad ni kabuni ya army Nyandarua. Okay. Whereby army made magatechers. That was the original envisaged objective ya Midrad. Ya guthodeka kabuni ya army Nyandarua. Kuria marendagia waru ciao. Ika na kuria meguthodeka storage. Igetha riria twina waru nyingi tondu na wituka ria waru nyingi twarima muno ikagea raithi muno no wa the economic law of supply and demand. When the supply is high, the demand is the prices are low. Leo twendaga hivi to control the supply. These ingi hatugashikira thito icio tugaci hold tugeterera ihe ni getha bei ya leo ni ari Nyandarua marutire beca makineo githaka giki eka 25 ari Nyandarua mathi tobie kwedia shares kuri Nyandarua no ni undu wa ria bugeana ni undu wa turi abugeana no ni undu wa huthu ari Nyandarua ri tigi mahotire kuriha kura cia nyingi muno mundu athia kura cia ngiri 5,000 cia ngiri 10 icio ciothe nicio imwe cia kihuthirirwo kuriha mugunda kuri thirikari na mugunda ukigia taito ucoka ukiambiririo gwako ukigia na andu amwe awendi mwega makiona tondu arimi ande they will take years kuri zibia cia wakiganda giki ri makiandika in their minutes mundu no oeshia so what we get to pay mudu more than 3% of the total shares in that company. Together getika common price on mudu mo. Magishoka magituka no mo share together marute bia share kiganda. On the understanding they will hold those shares in trust for the farmers. When the farmers get money, you know makagura share ile. Yeah. Yeah. Urali wena ruo roigeleke. Moro akiganda giki. It means a lot to me tone gwethe na witu. Kai wacokire kugithia ta. Wacokire kugithia tiriri. Amwe andu aya ari magura cia nyingire magicoka magakabia ukururia wara wa gutunya arimi kiganda kiriko kiganda giki. For example, kiganda giki kigia na hindi kienda kugura machine magikoba bia kuri andu metagwo African Agricultural Funding funding makoba besha milioni igana rimwe rimwe marenda macokete magathie atongoria me kiganda-ini giki makarega kuriha runi rwa kambuni ino with a view ati marega kuriha kambuni ino ni kwendia shares iria cia guarantee runi ruru iguru ne andu o acio akoro kuma ri oro bururi-ini na ngene atongoria atathurwo away price magura atathurwo away price leo kiganda kire in a position ya kupik tondu kiganda ni kupik rapik tondu kiganda giki no githondeka waru cia chips no githondeke animal feed no githondeke plastic chairs and plastic crates na kena plant imwe tokena imwe igithondeka pyrethrin katwaba tohomuke muhesh no bere ori turali horo wa arimi taigana arimi members na mitagiri batu arimi girida tugucokereria na twacokereria gukongerora ciuria na maoni maria muratuma uko studio tuna mweshimi wa Waithaka wa Kirika.